perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yagerageje kumvikanisha bwa nyuma impamvu akwiye kuguma ku butegetsi mu gihe uwo bahanganye Atiku Abubakar yahuye n'akajagari mu giterane cye cya nyuma. Muri Zimbabwe abantu byibura 23 bo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bunyonije n'amategeko hari ubwoba ko baba barapfuye nyuma y'imvura nyinshi yasenye urugomero mu gice cy'umujyi wa Kadoma gicukurwamo ayo mabuye. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano wa rubanda muri Benin yavuze ko babashije gutabara abantu 64 bari mu bwato mu ruzi Niger, abandi 43 ntawuzi irengero ryabo. Abadepite mu gihugu cya Misiri batoye n'amajwi y'urufaya kongera manda ntarengwa ya perezida Abdel Fattah el-Sisi kuzageza mu mwaka 2034 nk'uko biri mu ngingo zigomba kuvugururwa mu itegeko nshinga zizatorwa muri kamarampaka. Naho mu Bufaransa perezida Emmanuel Macron yabonanye na minisitiri w'intebe wa Tunisia Youssef Chahed mu ngoro ya perezida i Paris.